ويا سادات ويا أحباب تعالوا وانصروا لله سألناكم وللزلفى رجاؤنكم وفي أمر فشدوا عزمكم لله عباد لأجل الله وكونوا عوننا لله فيا ربي بسادتي إشارتي عسى تنتي بشارتي ويا صفواتنا لله بكاشف الهجر ورافع البين من بينه بنور الوجه يا الله عباد أغيثنا لأجل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا شفيع الخلق عند الله على الكافي على الشفيع بمحيي الدين
Ya Allah bihusnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnul Abbas, dan berkata siapa Ibnul Abbas, libnihi untuk anaknya Ibnul Abbas, Abdillahi bernama Abdullah. Inni ara hadar rajulah, yakni Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yuqaddimuka alal asyakh fahfad minni khamsan. Bada orang asmanah ibni Abbas, nyama aslinah Abdullah ibni Abbas. Andi nyama nyamain Abdullah. Sini kelambat. Jadi tak bate neko-neko kurutan. Nyamana lepas nyamaki nina abana nina emban. Kadang lede pada. Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. Niki. Jadi Ahmad bin Muhammad, Muhammad bin Ahmad bin Ahmad. Makin ni kan nyama keren-keren. Mun tak lancong barak ngabi asa kampung. Corak korang kobes. Jadi mau beri nyama kesnol kesku. Aminah. Tandanya. Walan yang kep Aminah. Matura. Gi Aminah apa? Nyama Aisyah. Malarat. Jadi makin ni nyari saya. Saya keren-keren, saya gaul-gaul. Jadi pada asmanah orang. Kainta sahabat sepopo dari Gusti Kanjeng Nabi ini ke andi menjadi asmanah Abbas. Maksudnya? Andi putra nyaman berarti Abdullah ibni andi putra boleh nyaman Abdullah. Berarti Abdullah bin Abbas. Sami berbetok kainto sesepo asmanah Kiai Haji Marzuki, keduan potra Kiai Jufri keduan potra Kiai Marzuki. Iki kan? Sami sarang penyepen sepo kainto Kiai Haji Badruddin, keduan potra asman Kiai Haji Mudassir, keduan potra laki asman Kiai Haji Badruddin. Seneka. Ngerti mah? Oke, jadi enggak nyaman le tak wat-wat. Atau saatnya ke kiai. Menembian terotaknya tak teruang aja habisan kan. Le tak usah wat-wat. Ya mun nyaman sotel bin sotel bin celang pupo bin cek-kocek. Aduh. Repot. Dimin Abdullah ibni Abbas adabu kapotrana selake nyaman Abdullah. Adabu sepenikah. Cong. Engkau ngabas ring lake yang ngargain baan. Yuqaddimuka alal asyakh. Seitu ting panika asmana Sayyidina Umar. Engkau ngabas cong Umar ring ngargain sara ka baan. Padahal jadi tuaan baan. Senegel. Jadi ngargai jong kabaan jong. Yuqaddimuka alal asya. Menganggap kamu itu daripada beberapa orang yang sudah tua. Padahal man ngod. Mak pasban yang ketua. Maka kok minta tolong ya. Fahfad minni khamsan. Jaga 5 perkara kelakuan ngadepin orang sing ngargain baan. Jadi ini makin pelajaran. Mau nembian yargain orang.
Berarti mbian yang ke orang, yang ke macan mbian. Mun yargain orang, tore abak seyargain nikah, jaga 5 perkara. Berapa? Jaga 5 perkara. Mun 5 aman, ada calon bupati nomor 5. Maksudnya mungkin ting-tingan wae put seput lon calon kurang mun 5 aman. 10 sekali tak katomanin. 5. 5 kak dito bararabu bahadabu. Napaan selema? La tufsyianna lahu sirran. Sehingga sepertama enjak kak mukaan rahasia orang jadi. Nikah adalah kewajiban kita para rabu. Jak kak mukaan, jak berlebur mukaan rahasiana. Anapa pola no? Oning mbak. Tahu nih. Karena kita juga punya rahasia. Jadi jak kak mukaan coba no orang. Anapa? Karena kita juga nanti coba. Mun coba na abak panika buka benoreng bekel tak bekel. Maka mon abak nikah pekel ibu kak coba na ban orang, cak burlebur bukaan coba na orang. Ambian mon tak langkong nyon sapora. Ambian mon pada andi rahasian sambian ibu kak ka orang lain. Di pas akhir tetipet di naga ate, cak burlebur bukaan rahasian orang lain. Ya rahasia ini berarti kan tidak boleh diketahui orang. Kan begitu kan? Rahasia ini tidak boleh diketahui orang. Mulai ketahui orang, kuru nyaman benih rahasia, kuru nyaman rahasia umum. Allahumma sholli ala Muhammad. Ki moroke Ki morok. Ki Malik. Ya Malik pada pemain. Pada pemain. Jadi kuleban sambian kan itu para rabu, cak burlebur mukaan rahasia orang. Jadi jawabon sengak banjak mukaan rahasia orang. Terus wala taghtabanna indahu ahada. Sengak engkau minta tolong dan ini kalimat la tafsyianna lahu sirran. Jangan kamu membuka rahasianya kepada orang lain. Terus yang kedua, wala taghtabanna indahu ahada. Ja arasanan cuban orang ke Sayyidina Umar. Mun arasanan cuban orang ke Sayyidina Umar berarti potran Abdullah ibni Abbas kayak itu saya nyema Abdullah. Mun arasanan cuban orang ke Sayyidina Umar kan berarti kan tungat tu orang. Bener? Ngastete tungat tu nikah. Tungat tu nikah bakal jadi masalah. Mengapa? Karena lambak Gusti Kanjeng Nabi pernah manggiin pada kuburan 2 kayak itu seksa luar biasa sampai abid seksana gara-gara 2 kesalahan. Setong ki odi na lebur tungat tuan orek. Tungat tunika tak langkong nyon sapora. Tungat tunika beni diri colok melolo. Maki diri kriki guru tungat tu. Kriki arwah ngetik roh. Bener. Jadi mbian mon ngocain orang kalaban lesan, kalaban colok. Lesan ngocain orang dosa tak dosa. Ngocain orang kalaban ngetik juga. Makanya kalaban bodona HP lorong saborong sekerasan diri orang dikit. Iki makanya nganika. Congo-cowan sebut dong, lebar HP, OTW. OTW dia nyaman on the way. OTW berangkat padahal kita mangkat. Badah. Ya, sip. Gara-gara HP nih kaguleban sambian dari generasi yang bergerak menjadi generasi yang diam. Lembak nih panapan nih bergerak, abulencoh aku lih, alandu aku lih, gimana alandu tak aku lih, benih alandu. Ini kaman-kaman nih aku lih, bergerak. Makin asbab HP nih ada bah, pergerakan nih kata ada, abulencoh mece, silaturahim mece, bener? Apa tahu orang mece,
ngaji mece nikah. Yang dari saking nih serapas isi diakin media nyaman online nikah siaran langsung agak jangken siaran langsung nikah gini ngaki menring man kaman nikah kurwa syuting orang orang ada cicing mencing deh ya dan masjid orang nyare ro sare ro jadi mentak ring tedung sesare dagang ngangak sertin jadi biasa. Tak usah gelaan binian jak rumah sertin. Jawan wilayah. Lagian jak tahu sawat tuat ada si genteng. Seni gini jaro noro angok ngida kadare. Wala nyonglet lah. Apa nyonglet ini babah dong. Baan lempo gelo. Berpegintal lah ya. Jong, ongka jong. Jong, jaga nah. Allahu Akbar. Mana ongka. Dari kamam ya. Hah? Latin lawan nih kan. Alhamdulillah sih agak kiai kan lain potong nabela. Ondi ngasur benan mbian bang. Tahu nih. Lah kaya aki kecetak kagak. Oh. Bucul lu ebor. Senapa kali mau ngakan sehari mau? Dua kali? Jannah. Dua kali napa minta nambah boleh? Marah. Jujurlah padaku. Mana ngakan berapa kali? Dua kali? Minta tambahin. Sepereng apa dua pereng? Sepereng meronju. Sip. Tuh songkon jeke ini. Serenya mana? Gensi. Remera ke parfum. Rok omong ko kan. Nyama lengkap siapa? Ya Allah. Alfian Gensi Liandra. Area sesuai ban saya cerita aki nyaman lancang. Ilmu termanfaat barokah. Apal berpedus lah. Apal berpedus Quran. Kita ngapa lagi? Jalan, jalan. Jangan komil apal tu lo jus bener. Lian Jensi. Tedung boleh lah nak? Ya, nunduk pasal Pak. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya sejana kana. Embian meleoni. Embian leoning. Embian potran akan mondok kan salat berjamaah. Lagi. Paski ini kantong waki ngapalakin, waki wirid dan kultan lo lejaga, empon jokom mon. Alhamdulillah. Apa boleh pas sampai ki ngapalaki, pas sampai apal, luar biasa bang. Kini, dengit celana. Lanjut, wala yajribanna alaika kadhiba, wala yajribanna alaika kadhiba. Dan jangan sampai menguji dia kepadamu tentang kejujuranmu, kebohonganmu. Jadi ada bu abana kapotrana senga ya cong, jak sampai Umar Jeriyah nguji baan.
Pola ni bangki jat Sayyidina Umar ni tukang uji pak. Boleh? Perengakin. Bulan di jeretah. Sayyidina Umar ni kabur lebur. Nak jadi khalifah itu turun ke bawah. Turba ke masyarakat. Setong bakto Sayyidina Umar gento mangkiin nak kanak ngudeng wan ambi. Ambi ini ke telah tak temu jumlah na. Dari banyak. Dari banyak ambi di telah tak temu jumlah na. Periksanin sarang Sayyidina Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cong, ni kambi nembian punten. Beni, beni. Din saya din curakan dan kula. Cong, ambian gini kesenapa jumlahnya? Abdina pada taoning. Tak tahu toman tong bitongan. Curakan nembian oning jong. Berapa jumlah nembian? Punten taoning. Tetimbian taoning, engki. Curakan taoning, engki. Jual jong ke gula jong toloan bayi beletan di pesembian. Jual ke gula, beli larang ban gula. Coba mun tepak ke sambian derma. Jual tak jual. Lain potongan lah. Jual. Sedat ngudatan ke bangoca. Tak langkong nyon sapora. Benin din abdin naga din turnin curakan. Gula tanya boleh jong kambian jong. Curakan oning. Jumlahnya berapa? Punten. Ambian oning. Punten. Mun pada tak oning jong kini mun gunduang telo teh temu. Tuh jual ke gula pun. Punten. Cerakan ambian tak kira oning punten. Cerakan ambian tak kira oning. Pasal ngocak sedat ngudatan. Minabi cerakan abdina tak oning. Pangeran abdina lebih oning. Oh. Oke. Seranya mana ambian. Jensi. Langsung Sayyidina Umar gak ditawah meriksanin. Saya nyaman cerakan embian jong. Musleh. Njak no mano ban. Obat anda mana cerakan kak keke kopeng bikoban. Saya jong nyaman cerakan embian jong. Musleh. Langsung mentar ke musleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham cerakan kan. Ajunan Umar bin Khattab engki. Tuh. Ya Allah, padahal purwe lantik gela. Prabowo kan. Ya kan presiden ge. Ya Allah, mak bade presiden bahalangki kagak dinto apa kesokan ajunan. Embian oning ke gensi. Gensi singit dean gerwai. Saya ngaji cetak sebelum berumah. Engki abdina oning. Napa na sambian gensi kan? Curagan curagan. Budak abdina kan. Oh, engki. Sanapar ke gensi. Kan mun lembak war budakan kan dijual orang itu. Sanapar ke gensi. Engki mun kesokan jual muda. Muda larang sih. Jong. Jual muda, jualan larang. Minta berapa? Tikal pon, amin nabi ajunan kesokan, ampun pedut, punten, digulai bajar, larang gerwai kok. Wah, ampun gak disebut Umar ajunan jak berlebur ke budak jak, tikal nyari lain, berde si mapanan ban gensi wah, berde si gantengan ban gensi lembuan salah. Ya kelurang deskripsi nih kayak gitu, jak apa masuk ke lemate, nambian tak kira nemu kitab, ngerti tak kira nemu tak. Kayak ngongkuan nih cerita pada kitab kemben gula digambarkan ke gensi ke buru. Tikal gula lebur itu, lebur napa anda? Jujur ketipu napa? Kerombi nembian ke, engke ko. Seyobu ben gensi ko, engke. Lembak benya ngasa, sokoni ko. Mabah benya, jujur gensi. Kak toman gensi kak dito para Umar. Kak dito temeritu minta pese kangkui biayan nikah punten lepas ngarek sampai makin lempo kapi pada ban gensi mbin. Lain saya tidak Umar ada bu tak
tak kering kenika. Ambian oning ke jumlah berempat. Punten abdi na tak oning ke jumlah na. Oh, bi guli yetes gen si kiburu. Yetes katipun apa itu? Kiburu yetes bi gula. Isoro jual ke gula telok bedale oleh saya ke belanja. Jadi ngambian na tak tahu. Bagian si aja jawab. Mun juragan abdi na tak oning cenapa jumlah na keng mun Allah oning ipakuwa aga Allah. Oh, kini kelarangan ban budak lain. Pon merdeka dimerdekakan karena kejujurannya. Artinya orang jujur itu pasti selamat. Keng mungkin tahun 2004 lekor ring jujur tak beda-beda kanjana. Hah? Orang jujur tak beda-beda kan? Makan ngocak sering lajak ke kanca jadi arapa jujur gelui. Allah mungkin nengak nih kekawadaan jujur gelui kok. Kula arapa ro kana? Ojan njara. Jangan tak kira ojan. Lala. Jangan jagulian. Jangan tak kira ojan. Jangan mun pakun tak kira. Jangan kok. Lembar jaga kegiain. Iya lah nang. Wes, dingak. Ada mahapit jadi. Cukup mie menpit. Wes, kemudian berarabu, kula dalam peker teki, kula dalam peker bahwa kejujuran itu memang sangat-sangat luar biasa. Keng menurut hukum pasar kak, semakin jarang barang gini, semakin mahal, semakin banyak semakin murah. Nah, senikah. Antan benih bajana hujan, kun resero. Hujan tak begitu raja, risit-risit. Wala ta'siyanna lahu amra. Jangan engkau pernah durhaka kepada Umar ini. Sehingga ya apa saya perintah selama pemerintah jadi tak mau makon salah, nikah toh. Nah nikah, tak langkong nyon sawara lagi. Nyon sawara. Ambian makin nikah ning pilpres, pilgub, gubernur, pilbub, pilihan bupati. Nikah kapi, nikah kan andi pilihan bi tibi sebang, bener? Kok laku umpama masih menang tepak ke beninin tibi, mun beda aturan toro. Coba ngocok benih tang pilihan. Bener lah. Pada na bah beda kia, beda ustad polan singi mami bah moreta, salah moreta bah haruko, ustad bah tak anda aruko, mata haruko man jak tang moret jadi, itu benih apa mom nyaman. Ngambian gelak guru, gelak guru lah elantik gelak buat berapa wom, bian gula, saya nengok berapa wom, ya menang, saya milih amin bilang kalah termasuk ongkok dia. Yang tapi pun kira najatlah aturannya nikah para Rabu selama tidak melanggar terhadap syariat perlu toro, ini toro, paham, ngerti bian? Ini kan wala ta'siyanna lahu amra. Terus lanjut. Wala yattali'anna minka ala khiyanatin. Sehingga ia cong ekwa. Baanjak sampai mapadang reban hianat ya. Hianat ni para Arabu paling tak lebur. Banyak orang makin ni kami Nabi ibri keparjajaan hianat. Contoh, gula tanya kambian, tak langkong nyon sapora. Bersaing dalam usaha itu boleh napa punten? Tapi menghancurkan usaha orang boleh napa punten? Tak boleh. Bada kadang. Ajarakan ke setong orang. Iya kan? Pas ajar kelakon ajarakan. Pah dibudin, pah muka tibi, pah notop kelakon ajarakan. Lah jadi tak kira abid itunya jadi. Sesaina pemungkin jet muka tibi bersaing secara sehat. Begitu. Ngerti ki? Tak tahu le no tepanin orang sebab rezeki ni kampun beda bagian dari Allah. Kengembian mun ki andia iman sekuat, saya ulang, mun andi iman sekuat,
Embian bakun andi keyakinan. Nasi pak orang tak kira buru ka aba, nasi pak aba tak kira buru ka. Lada yalah. Jawat ruwat. Bener. Nasi pak aba tak kira buru ka. Orang nasi pak orang tak kira buru ka aba. Berarti aba ni kampun andi bagian BTB. Mantar barokah. Mantar manfaat. Khusus alek-alek santri laki dan bini. Terutama santri laki di musim penghujan ampun mulain lah mulaan musim penghujan lah mulai berdesek-resek gi biasanah tanah kantoh biasanah ngakin gapi harus berde dalam no wah popora wah aku jawa wah soro-soro anu soro denan biasana tanah kantonika, biasan mon abit nimor pas beda ojen, kuru musim ular biasa. Jadi jaban suromban entaran ka, food on food ruah, paham? Ya, bah pabenya sambil badaan maca, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Jadi ban mon entara kano idingaki. Anak dingaki. Jok, laki bini, santri bini, santri laki. Jadi ban mun entera ka tempat senuan roh, mas a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Berapa kali? Telok. Berapa? Pas bismil telok. Bismillahilladzi ya, malay selamat. Ya. Olan tanah biasa sepo-sepo kan oning. Tanah mon la mulai anga ojen suni kan keluarga sakit gini anu gi. Iki ingatlah kanlah apa roh. Jak tedungan ning disa. Tedung ke atas. Kebaya apa kok mulai keramik ya? Ada minyak ampin deh. Itu dungi paving. Ada spring bed. Jangan menakan dungi paving. Ora monte dungai di sarwa aro banjak ngangateng kok mun malem roh ben aa mun dateng pengajian roh so biar ta kok ngantok pah piluk ban suremban kening lendes pendek ngerti beri kamar bangunakin aro kok roh aro laki roh santri laki roh aro pembangunan roh diperkirakan 2M lebih roh sanlai kagabay padeki sanlai deci Batai kenang nak, tedungi paving. Tapi orang yang kocak pula ada kamar, kamar. Betul tedungi paving. Ada apa mati nunggu? Kau besar ni paving. Ya tahu deh. Ada saya tedung lem jeding. Badak. Maklap helap ring. Ngalah ka mak kain nongko. Senga terutama ya Allah. Are musim hujan ne monte dungane luar dero tak kok terus dikit bah repot ben becah kepi dikit. Bah betoan kulekku. Sanle betoan panelpon kapan koni kering. Lakal mololo. Ya, wes, ngiding kepi. Wes, senga biasan pancaroba nih kan musim betok, musim napa, jaga tibi kesehatna. Usaha kita tabun jak lapar, mun sering tabuk lapar, harus sekut masuk angin, ngakan. Cek letak majar mau kita ngakan. Bandre, kadang santri kantun ni pak, pek menampek roh, kulaku tangakan jong, cukon orang nyaman nih. Cek contoh sedain. Biar oning mbak kecukon mbak, oning kecukon, tahu oning mbak? Barang, tanya ngomong beda orang kan nih kak? Beda tempena, beda tahuna, beda kuwana, beda cengina, beda telora, beda. Kadang beda ko aja mah beda, kadang beda lele na beda. Aru tak nyaman ya pak. Enten
anak nempian ning roman ngakan apa? Macora masakan kantong ngake nih kepake ngocata nyaman, tak yang minta contoh deh ini. Apa? Abad babat kadang. Iya bener. Aroh ngidik tipim ya. San biar boleh serong akan, marang akan. Tak nyaman juga. Jadi saya nyaman deh. Lu lah, saya nyaman di dalam ini. Sepahanganga masuk TV deh. Kakan, aroh saya tanah, aroh dalam malam. Mungkin ni kampon 20 sak benar. 20 sak benar. Kali segemi kilo. Aroh saya tanah leso, kakan, argei, ngakan, penyaman. Buat kemarin dari pancaroba ben masuk angin dekian. Kakan, jakun ngakan. Mak kepi sengkak. Pengajar kitab sengkak ngakan sengkak. Apa setak sengkak? Mulai. Ini apa? Ini ngaki, ini anak nembian. Ini kalau sahabat cek sabar adik dia nih kak. Oke, ya Allah. Aduh, area apa dalam mata nada? Hah? Hah? Tak kaya kebeseh? Aduh. Amain apa? Ngebas kebudi. Siapa? Santri bini itu ya. Telah sopak. Telah sopak. Ni kamu pada agaja, loka. Sabi ayai gula ke masak ya, Pak? Sambi ke masak, nyambi boleh ke masak, nyambi boleh ke masak. Sa agaja nikah. Apa anda iya? Mpokon yo koma. Ini wahda iya apaan? Dujaanan pada melergi. Tuh ya Allah. Sudah tak tahu saya ngocap. Pokok tak bisa. Yo koma lu. Mak pasti nyaman ngokom. Tuh ya Allah. Kini pada ban gerua. Al-qatil wal maktul finnar. Orang yang semateen ban sepateen mau acarok pada masuk. Mereksanin sahabat. Mun semateen masuk akal Nabi. Mun sepateen. Apa? Cari orang semateen kengkala pada mati lagi. Jadi saya kerja ganton ini keseloka pada maloka lagi ya kayak ngapas. Coba gula kayak neng pak, neng. Ya besaki ban gula nak kana si korban pada meler gua. Sarah meler. Toremon geng nyaksena. Ya kayak membian lekikir. Ya mah, yun neng gula. Pambu kini kasi anon kini. Pambu bon bigula bon. Padahal kini meler orang kini korban na kini. Kuru ada karen orang kuru. Keng perpan apas amo soban setong orang kalah ba. Belingem ba. Sana belingem pahik ngokoma. Icaring tak tahu. Ini mulai oneng yan. Mulai paham. Tikal ni kapompong punya wali santri wali murid ngere mah. Mulai ngiding akin. Mulai tak langi di ngaki tananan bay. Desa ni ngak rir. Mak bocor tak kerja ni. Mau nak kerja ni kak. Ni pas lokak kata ni kak kerja ni kak. Yo kamu kini kasih memanu kan. Oke. Mangkana. Sehingga lagian iding. Cak kerjaan rasarah ngiding. Bahan mau nak kerja rasarah pah teti korban sepere musleh. Tani serban ke musleh. Enjak. An binian jadi boleh. Saya ke peregula. Saya ke peregula. Ajak kerja, ajak bercubet, paham? Ya mana kerja ya biasa keng mulai pernah, keng jak bercubet, ngerti? Muntro teh sakit anak anak, burjak burlebur nyake enak. Dah lah, paham? Ngapa laki bayi? Kojok. Lepas dah tandan aja dia. Dima besar dima saya mencium mesra aja. Hah? Bangunan anyar mak tu dodo pada sab.
Arah apa abencong. Bangunan sido jeruah. Ya dan ya anu boduk ruang. Oh. Bertandan aja tak kerelang menjadi. Anu nyong beri salep melihat teko tak baju bekal. Dari dim apa? Sentol tahun nare. Sentol Sumenep apa sentol Mekasan? Mengatakan saya kerjaan ya. Melihat siom kabel boleh. Enak ya? Ya. Anguan mun tadak lakon naro nyamanan tedung nyong. Nyaman. Angang apa? Nyaman. Tebang kerja. Dah iya. Lah tedung dah iya. Tembang ledak lakon nang ida. Lapar ngakan dah iya. Nyaman. Napa laki lah tak apal. Ini dah iya. Tebang pas tak pernah. Bajan ngakan, bajan tedung. Cak kerja. Ya, ngiding ya. Ya nah. Terima kasih atas perhatiannya. Gula yang bola nabit gelu gula tak morok karena nikah jadwal gula mangken full padat karena gula mau berangkat umroh. Jadi tabengakin selama Jumatil Akhir gula 16 hari kan umroh. Jadi tak ceramah, jadi pakada. Gula gila ke Sumenep. Jadi dari Bali, Paleman ke kantong, pas langsung pengajian ke Sumenep. Keng teromorok abeli boleh kan toh, kemarin langsung ka topote Sumenep abeli boleh. Oke, kau senyare pisi dele pelenggan banjak kerja monoloh. Salah kau nyari biaya nambah andela leng-lengnya, pocur tak bentar ke TV kok. Para gila adalah, jadi kau minta tolong kawan kepi. Santri laki, santri bini, saya nggak tak langkong, jak kebayan sus kasus, saya berak ke kiai, paham? Ya, yalah, aku mau anu, wes, binian siap, binian remak terleter ya, buruh, acur asarahan ben laki ando, paham? Saya nggak neng, paham binian, ngiding? Ngiding kuah. Rian na sing ngiding, Rian na tak ngiding. Tuloy tak tahu saya doa. Okay. On. Tores salawat dah.